Calivita International nudi i suplemente koji su vezani za seksualnost kako žene, tako i muškarca. Seksualni život je jedna oblast koja je još uvek u našim uslovima tabu tema. Međutim, prosto je neverovatno koliko tegoba i problema stvara neispunjenost i nedorečenost u ovoj oblasti čovekovog života. Vital Woman je namenjen ženskom polu i sadrži nekoliko biljaka: damjanu, sumu, katuabu, sarsaparilu, testerastu palmu, pravi jednorog i ekstrakt gvarane. Ova kombinacija služi kao afrodizijak, kao antidepresiv, pojačava rad centralnog nervnog sistema, uspostavlja hormonsku ravnotežu, otklanja digestivne smetnje i dobar je adaptogen. Deluje dobro antimigrenozno, antikoagulantno, stimuliše rad svih mišića, srca naravno i ostalih i dobro je sredstvo za skidanje temperature. Ima i anti-age delovanje, odnosno delovanje za usporavanje starosti, povećava volumen samih mišića, koristi se kao lek za sterilitet, stimulator žlezda sa unutrašnjim lučenjem i ono što je vrlo bitno za žensku populaciju u postmenstrualnom periodu, to je smanjenje valunga.